U ovoj posljednjoj epizodi o istorijatu Miroslavljevog evanđelja ponovo ćemo putovati kroz prostor, ovog puta do krajnjeg juga Afrike i kroz vreme ponovno uzburkano. Ponovo, poput Hamleta, junak naše priče izvlačit će na scenu i redom iskušavati predsjednike, ministre i političare na jednoj strani i obične ljude na drugoj. Osvetlit ćemo ove događaje iz ugla knjige i pokušat ćemo da pronađemo smisao u priči o Miroslavljevom evanđelju i ocrtamo njegovu budućnost. Februara 1966. godine osnovana je prva komisija za konzervaciju Miroslavljevog evanđelja. Ubrzo pitanje konzervacije Miroslavljevog evanđelja počinje da se vezuje za izdavanje potpunog fototipskog izdanja. Miroslavljevo evanđelje postaje posebna stavka u budžetu Srbije. Prave se aukcije kako bi se prikupila dodatna sredstva. Formira se fond Miroslavljevo evanđelje. Međutim, nijedan jedini dinar ne dolazi do originala koji se nalazi u kutiji na podu depoa Narodnog muzeja. Miroslavljevo evanđelje je tamo i sačekalo Miloševićevu eru. Carinska služba je oduzela primerak takozvane makete reprinta, odnosno onoga kako bi to trebalo da izgleda. Odveli su me kod inspektora Karleuše, kome sam s vrata rekao, divno je što ste me pozvali, jer da niste pozvali vi mene, pozvali bismo mi vas. Shvatio sam da ta priča dolazi sa one strane, što bi naš narod rekao, povika na vuka, lisica meso jede. Pomenuo sam mu i našu arhivu i ono što smo mi sakupili i napravili nekakvih 6 fascikli dokumenata po kojima se vidi da je neko onako bezočno i bez milosti krao godinama i decenijama novac koji je bio namenjen iz budžeta. Po našoj računici tu je bilo negde preko 2 miliona maraka prikupljeno. Od svega toga ništa nije stiglo do evanđelja. Moram da naglasim da je nalog za privođenje, odnosno za informativni razgovor sa gospodinom Veljkom i Dušanom stigao gotovo od najvišeg nivoa preko ministra kulture, tadašnjeg ministra kulture. Krajem 1997. godine Skupština Srbije na zahtev ministra kulture Nade Popović-Perišić izglasala da se iz budžeta za 1998. godinu izdvoji 1.000.000 nemačkih maraka, 500.000 današnjih evra, za konzervaciju i fototipsko izdanje Miroslavljevog evanđelja. Bilo nam je jasno da se opet zakuvava. Uz punu svest da mi završavamo fototipsko izdanje, Nada Popović-Perišić traži ogromna sredstva iz budžeta države koja se nalazi pod dugogodišnjim sankcijama. Iskoristio sam boravak u Crnoj Gori da se raspitam da li postoje neki letovi ka inostranstvu. Saznajem da postoji neki čarter koji jednom nedeljno saobraća na relaciji Budimpešta-Podgorica i obrnuto. To bi moglo da bude odlučujuće za našu stvar. Shvatili smo da počinje trka sa vremenom. Što pre moramo ponovo otići u Južnu Afriku, završiti kompletnu štampu i nekoliko knjiga doneti u Srbiju. Srećom, nisu otkrili našu Ahilovu petu. Najlakši način da nas zaviju crno bio je da nam oduzmu pasoše dok se stvar ne raščisti, to jest do beskonačnosti. Konačno, posle beskrajnog čekanja stižu i južnoafričke vize za turu u kojoj bi trebalo da se završi štampa. U trenutku kada je počela štampa, mi smo ostali potpuno bez sredstava. U svakom projektu koji čovjek planira, troškovi preskoče uobičajene procene. U našem slučaju troškovi su preskočili procene nekoliko puta. Bio sam prilično očajan, moram priznati, i založio sve što sam imao. Obećao sam štamparima da će im biti rob do kraja života i poverovali su. Brka je preuzeo ogroman teret na svoja pleća. Nismo se libili da usput u svim fazama posla pitamo razne ljude kako se radi ovo, kako se izvlači iz ovoga, šta, kako. Tako da smo i kada je došla štampa na red, zamolili
Stevu Ognjenovića da dođe i da nam pomogne, oni imaju iskustva sa tim fototipskim izdanjima, da dođe i da nam pomogne da bar započnemo štampu. Moj zadatak je bio da svaku stranu napravim da bude kopija i tako reći da uskladim sve strane s jednom starom porodičnom recepturom, tentonom, da ujednačim i u modernoj štampi ubijem tačku da bi se u stvari naša kopija svrstala u vrednost svetskih najkvalitetnijih kopija. Sama štamparija za mene je bila čudna. Uglavnom su bili crnci koji su radili, ali vidio sam da je mašinista izuzetan stručnjak. Desmond, mašinista koji je inače, mislim da je sveštenik, pokazao izuzetnu ljubav kao i svi ostali, ali njega moramo ovako posebno da jer nas je pratio u svakom trenutku i gledao je u stvari kao na svetu knjigu izuzetno značajnu i strašno je uvažavao naš taj posao. I svi su se prema tom poslu odnosili ne na način da se štampa neka monografija klasična, prebogata, nego sa puno poštovanja prema jednoj kulturi koju oni ne poznaju. Kada je Steva otišao, ja sam ostao da radim sa ovim momcima u štampariji. Radili smo po čitav dan, kasno uveče smo se vraćali. Naš povratak iz štamparije izgledao otprilike ovako. Desmond bi izašao do svojih kola, parkirao ih potpuno do samog sporednog ulaza u štampariju. Onda sam ja, opkoljen sa njima, dvojicom, trojicom crnaca, uletao na zadnje sedište da se izvučemo odatle i da se zaputimo prema Santonu, prema mestu gde smo mi živeli. Konačno, posle velikih muka, krug je počeo da se zatvara i ja sam se približio svom prvobitnom planu. Da štamparski deo posla svalim na druge, a sam se na miru posvetim konjskim trkama. Ispostavilo se da je menadžer kompleksa u kome je Brka živeo, Čika Mika Andrić, veliki ljubitelj konjskih trka i zajedno sa njegovom suprugom Zoricom počeli smo da obilazimo hipodrome u Johannesburgu i okolini. Jednog dana predložio mi je da se sa porodicom preselim u Johannesburg i da zajedno radimo trke. To je bio moj dečački san, ali nisam mogao da prihvatim, jer samo vraćanje dugova koje smo napravili povodom Miroslavljevog jevanđelja po svojoj prilici trajeće par decenija, a u Beogradu se nalaze i moji prijatelji koji mi pune srce. Jednog dana Brkina žena Bilja izgubila je živce i dobio sam šut kartu za Beograd. Dule i Brka ostali su u Johannesburgu izluđeni od posla. Na red je došlo koričenje. Upoznali smo se sa jednim sjajnim čovekom, Moses, zove jedan krupni, veliki crnac, koji je bio isto tako dobar majstor, a mi smo iz Beograda poneli jednu maketu koju je napravio knjigovezac Erić. I oni su se već, kako se majstori iz kraja na kraj sveta mogu da razumeju preko tih njihovih šifrica i beležaka, to je pratio Moses i napravio nam je prvi primerak i našoj sreći nije bilo kraja. Konačno, sredinom leta 1998. Dule je završio i koričenje, pa pristupamo realizaciji operacije. Šverc Miroslavljevog jevanđelja u Srbiju preko Crne Gore. Završavamo još jednu količinu fototipskih izdanja, koričimo ih i sa nekih 6 knjiga se ja zapućujem prema Budimpešti. Ispostavlja se da je greškom Swissaira Duletov kargo upućen u Bukurešt umesto u Budimpeštu. Moramo da se vratimo sledeće nedelje. Ukrcali smo se u Montenegro Airlines, jedan mali aviončić kojim smo krenuli, koji je bio krcat i ja ne znam kako je poleteo taj avion uopšte, krcat i koji je krenuo za Podgoricu. Dolazimo do crnogorskih carinika. Sad oni pokušavaju da utvrde vrednost knjiga kako bi nas rebnuli. Mi nemamo para, a oni ne prihvataju nikakva objašnjenja. U pomoć nam priskače jedan Duletov prijatelj koji nas je čekao na aerodromu. Zove šefa carine, ispostavlja se da je ovaj otišao na neku svadbu, a zaboravio mobilni telefon kod kuće. Žena pristaje ipak da mu odnese mobilni, pošto nije daleko. Onda on razgovara sa carinikom, objašnjava mu da smo mi njegovi prijatelji, da su to neke bezvezne knjige
I potom, kao da je to prvi put čuo, kaže, pa što ne rekoste da su to knjige, šutira našu kutiju, kaže, jebale vas knjige. I Dule i ja podižemo naš paketić od 60 kila i bežimo. Jedan od Duletovih prijatelja koji su nas čekali na aerodromu ostavlja nas u Budvi. Uzimamo 3 knjige, a 3 ostavljamo njemu da nosi u Herceg Novi. Još jedno obezbeđenje, ako nas uhvate, da ne nađu sve. Hvatamo taksi i odlazimo do najbližeg hotela. Tu po prvi put pregledamo knjige koje smo sa takvom mukom napravili. Primećujemo da su jedan primjerak Mađari iskasapili. Iskopali su korice, zacepljivali stranice i tražili ko zna šta. Druga 2 su srećom u redu. Okrećemo list po list. Odlučujemo da se sljedećeg dana vratimo za Beograd avionom. Sve 3 knjige koje su ostale kod nas stavljamo u prtljag i bez problema prolazimo kroz beogradski aerodrom. Ovo je domaći let. Nekoliko meseci čekamo na prijem kod patrijarha povodom naše želje da njegova svetost blagoslovi poduhvat. Odjednom događaji počinju da se odvijaju ubrzano i nastaje potpuni haos. Upravnik Narodne biblioteke Milomir Petrović kaže da se konsultovao i da on ne sme ni da vidi faksimil. Ista Narodna biblioteka katalogizuje naše izdanje. Ministar kulture Nada Popović-Perišić donosi konačnu zabranu, a njeno ministarstvo oslobađa ovo izdanje poreza na promet kao delo od izuzetnog kulturnog značaja. Sada bar znamo na čemu smo. Ovo je direktna pretnja, a ranije smo imali nadu da će sve možda ispasti dobro. To možemo pretvoriti u prednost. Eto, luda država zabranjuje Miroslavljevo jevanđelje, jedina zabranjena knjiga u vreme Miloševića itd. Ali imamo i veliku manu. Tek sad nam niko neće pozajmiti novac da završimo prateće knjige. Nekoliko dana kasnije stiže nam poziv od patrijarha. Otac Dimšo Perić, profesor crkvenog prava na Pravnom fakultetu, konačno je uspeo da obezbedi termin. Cilj našeg odlaska je blagoslov. Ugledavši knjigu, patrijarh Pavle se smeši i kaže, a to je to. Listamo stranice i prolazimo zajedno kroz istorijat. Razgovaramo o nekim dokumentima za kojima još uvek tragamo. Potom silazimo do redakcije lista Pravoslavlje i oni kažu da će objaviti članak oca Dimše o Miroslavljevom jevanđelju sa nadnaslovom Izdavački poduhvat veka i beleškom da je patrijarh blagoslovio poduhvat. Eto konačno i jednog lepog događaja. Crkva je uz nas. Međutim, ostaje nam problem kako da obezbedimo sredstva za štampu pratećih knjiga. 2 dana kasnije zvoni telefon u dosijevu. Otac Dimšo kaže da se upravo nalazi u redakciji lista Pravoslavlje i da su tu došli neki ljudi koji vrše pritisak da se blagoslov patrijarha povuče. Otac Dimšo je upoznat sa celom stvari i ja mu kažem da sam i ja spreman da iz ovih stopa otrčim do patrijaršije i da raspravim s tim ljudima u čemu je problem. Otac Dimšo kaže da ti ljudi ne žele da razgovaraju, a da će list Pravoslavlje ipak objaviti članak o fototipskom izdanju Miroslavljevog jevanđelja uz napomenu da je patrijarh blagoslovio poduhvat, a da će u sljedećem broju objaviti ispravku. Nekoliko dana kasnije pojavio se broj Pravoslavlja sa člankom oca Dimše na posljednjoj stranici. U antrofileu piše da je Dušana i mene primio patrijarh i da je blagoslovio naš poduhvat. Malo nam je lakše. Sljedeći broj Pravoslavlja izlazi za 2 nedelje. Pa, vidjet ćemo šta će biti. Jednog dana u prostorije dosija na Pravnom fakultetu silazi profesor Dragan Mitrović, odavno upoznat sa celom situacijom, i kaže da bi urednik i vlasnik lista Naša Krmača želeo i možda mogao da nam pomogne. Sutradan u dosijevu, zajedno sa profesorom Mitrovićem, pojavljuje se direktor lista Naša Krmača, Boško Savković. Šta ćeš ti ovde? Pitamo jedan drugog u glas. Šta ćeš ti ovde? Upitali smo jedan drugog u glas. Naime, mi smo se znali preko neke zajedničke prijatelje sa nekih žurki, sa nekih rođendana, ali nismo imali pojma čime se onaj drugi bavi. U to vreme sam izdavao Našu Krmaču i mi smo Miloševićev sistem udarali u glavu svakodnevno raznim karikaturama, tekstovima, a nisam znao da su oni na drugom kraju sveta, radeći Miroslavljevo jevanđelje, zapravo udarali sistem ispod pojasa. U to vreme smo oformili grupu koja se zvala Nekompromitovani intelektualci Beograda i pomagali smo jednim drugima u realizaciji raznih knjiga, kataloga, izložbi i koncerata. Bilo je neko logično da ćemo pomoći i Miroslavljevom jevanđelju da izađe na svetlost dana. Ali imali smo blokiran žiro račun.
2 dana kasnije nalazimo se u redakciji naše krmače. Obaveštavamo ih da Službeni list kao državna firma nije u mogućnosti da izloži Miroslavljevo jevanđelje kao zabranjenu knjigu na sajmu, iako je za to predviđen centralni deo njihovog štanda. Boško kaže da naša krmača zbog finansijskih problema deli štand na sajmu sa malom velikom knjigom iz Novog Sada. Poziva Radmila Mulića, vlasnika ove knjižare, i dogovaraju se da izložimo jevanđelje na njihovom štandu. Nešto kasnije Boško i ja se ponovo nalazimo u dosijeu. On kaže da su im u toku noći pomerili štand na najudaljenije mesto na sajmu i da su na metar ispred postavili montažni zid. Iz tašne vadim novi broj lista Pravoslavlje. Na prvoj stranici čitamo ispravku. Piše: nije bio blagoslov patrijarha, već dugi razgovor sa izdavačima i priređivačima. Iako su mi javili da će tako biti, nisam mogao da poverujem da će se crkvena administracija toliko uplašiti od državne, da se ogradi od fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja. Crkva je bila jedina u koju nisam sumnjao. Sada nam je izvučen i taj oslonac. Jesi li ti spreman da ideš do kraja? Pita me Boško u jednom trenutku. A ja sam znao da je to više bilo pitanje koje on postavljao sam sebi. Kažem da mi, kao dosije, više nemamo šta da izgubimo. I krenuli smo. Sutradan nalazim se sa Mirom Adanjom Polak. Pokazujem joj fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja, oduševljena je, ali joj pokazujem i Nadinu zabranu. Ona gura zabranu sa strane i kaže: ja za to ne znam. Nekompromitovani intelektualci Beograda, neformalna grupa okupljena oko naše krmače. Na dan otvaranja sajma knjiga ruše montažni zid ispred svog štanda i ceo prostor je odjednom sinuo. Veljko, Boško i prijatelji koji su mu u tome pomogli napravili su jednu lepu i zanimljivu scenografiju. Mi smo dizali, malo pravili taj nekakav hajp oko te knjige, izlagali smo je samo par sati dnevno, tu su bili neki džudisti koji su to čuvali. Sve u svemu to je izazvalo veliko interesovanje i veliku pažnju. Niko nam nije prekinuo promociju na kojoj su govorili i Boško i Tapi koji se ponudio da i on pomogne u toj celoj stvari, jer i on bio zainteresovan za te stvari koje su nekako na neki način iz njegovog faka, praviti te falsifikate, fototipsko izdanje i jesu neka vrsta falsifikata. Tako je proteklo prvo javno predstavljanje Miroslavljevog jevanđelja 1998. godine na sajmu knjiga. Na dan otvaranja sajma knjiga 1998. godine faksimil Miroslavljevog jevanđelja predstavljen je u emisiji Mira Adanje Polak. Potom je knjiga putovala do sajma, gde je po opisanoj proceduri smeštena u kupolu, na štandu koju su delili naša krmača i mala velika knjiga iz Novog Sada. Dejan Lučić, pisac špijunskih romana, čuo je za naše probleme i ponudio pomoć. Organizovao je sastanak sa Goranom Matićem, ministrom informacije. Matić je rekao da svetska promocija fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja zaslužuje da bude udarna vest u drugom dnevniku. Ali nas je zamolio da vreme promocije pomerimo za jedan dan. Naime, istog dana zakazana je i promocija knjige Mire Marković, koju on po partijskoj dužnosti mora da da prioritet. Naše pozivnice su već bile poslate, pa od toga nije bilo ništa. I stvarno, da cela stvar bude šašavija, u isto vreme na sajmu su održane promocije Miroslavljevog jevanđelja i sabranih dela Mirjane Marković. Srpski intelektualci i vernici imali su težak izbor. Deo je otišao na jednu stranu, a deo na drugu. Naša promocija bila je stojeća, a u brojnoj publici bili su akademik Miroslav Pantić, Dragan Acović, Mira Adanja Polak, Zoran Živković, ali i Nenad Čanak koji je imao komentar u svom stilu. Velika je svinjarija što je naša država dovela do toga da se promocija Miroslavljevog jevanđelja održava na štandu naše krmače. S ove distance od 10 godina sve to izgleda naivno, pomalo smešno. Međutim, onda smo se zaista plašili. Plašili smo se upada DB-a na štand, plašili smo se da će polomiti štand, odneti knjigu. Godinu dana pre toga smo imali jedan upad u redakciju naše krmače da su nam polomili opremu. Mene su tukli nepunih 6 sati, na primjer.
U sve to, da stvar bude gora, na jednom sajtu, hrvatskom sajtu, pojavila se informacija da je na sajmu knjiga u Beogradu, Međunarodnom sajmu knjiga, izloženo Miroslavljevo jevanđelje, najstariji rukopis hrvatske ćirilice. A naša država se odricala jevanđelja. I umalo da nam se sa tom knjigom desi ono što se desilo sa Ajvarom, sa Šljivovicom, sa Teslom. Hvala Bogu nije. Tih dana objavljena je i vest da je Nada Popović-Perišić postavljena na mesto srpskog ambasadora kulture pri UNESCO u Parizu. Na mestu ministra zamenjuje Željko Simić i odmah sa njim zakazujemo sastanak. Simić kaže da mu je potrebno nekoliko dana da utvrdi gde su sredstva koje su decenijama izdvajana za Miroslavljevo jevanđelje, odnosno njegovo fototipsko izdanje. I potom, po lepom običaju srpskih ministara, nestaje. Ipak jednog dana njegova sekretarica javlja se Duletu i traži da donese jedan primjerak faksimila u Kolarčevu zadužbinu, koju tada vodi Olga Milutinović, supruga tadašnjeg predsjednika Milana Milutinovića. Dule to čini i Simić na kratko razgleda faksimil, tajno. Par meseci kasnije, čelnici Srpske akademije nauka i umetnosti, inače naši recenzenti i stručni saradnici u celom poduhvatu, donose odluku da organizuju promociju fototipskog izdanja Miroslavljevog jevanđelja u svojoj zgradi, pa kud puklo da puklo. Ministar Simić šalje im dopis kojim zabranjuje navedeni događaj. Ponovo smo upali u crnu rupu. Trebala su nam sredstva da odštampamo prateće knjige, ali bez državne dozvole niko se nije usuđivao da nam pozajmi novac. Nekoliko meseci kasnije, kod Duleta dolazi Jovan Angelus, izdavač knjiga iz oblasti ekologije. Jovan kaže da ima imućnog brata koji živi u Švedskoj i koji bi možda bio zainteresovan da nam pomogne. Nekoliko dana kasnije postižemo dogovor. Jovanov brat Mladen uplatit će sredstva direktno na Brkićev račun u Johannesburgu, a mi ćemo, kad knjige budu gotove, isporučiti 5 primeraka braći Angelus i to brojeve od 005 do 009. Prilikom posljednjeg razgovora kažem Jovanu: mi za svoje obaveze garantujemo glavom, izuzev u slučaju da dođe do rata. Jovan se nasmešao i kaže: ako dođe do rata, onda... Dule i ja smo zajedno 5 puta putovali za Johannesburg i ostajali po 3 meseca. 8. marta 1999. godine Veljko i ja krećemo ponovo za Afriku. Situacija u Srbiji je bila takva kakva je bila, pretnje ratom. Mi nekako smo pokušavali i uspevali da tu stvar potisnemo, da ne razmišljamo. Neki optimizam je tu bio, ispostavilo se krajnje nerealan, da možda i neće doći do tog bombardovanja, jer nama je sve ostalo što nije bio rad na fototipskom izdanju Miroslavljevog jevanđelja bilo u nekakvoj izmaglici. Svi ti problemi su bili manje važni od onog našeg glavnog i od naše one fiksacije da ćemo u inat ovako ili onako pa da se nebo sruši, to izdanje napraviti i doneti ga u Beograd po bilo koju cenu. Kod Brke u stanu nema mesta za nas. Međutim, kaže nam da se dogovorio sa Oljom Đuverović, našim konzulom u Južnoj Africi, da spavamo kod nje u rezidenciji. Tamo ima mesta i da pregledamo tabake koji su prethodni put odštampani. Ali niko nije odvojio škart od uspelih. Nije bilo para. Dakle, potpuno ludilo. Stanovat ćemo kod otpravnika poslova države koja je zabranila štampu Miroslavljevog jevanđelja. Olja Đuverović je iskreni komunista. Zna da je jevanđelje zabranjeno u Srbiji. Nema ni jedan rand u džepu, ali ipak nam pomaže. Like Dule and Velja, who come with Africa with a very crazy idea, and they are able to achieve what they dreamt about. And I'm very happy to know such people. And it's a very funny coincidence that something like that their dream should come true in Africa. Tih dana u Južnu Afriku i Pretoriju stiže i Zoran Bingulac. Njega je Miloševićeva administracija odredila da smeni Olju Đuverović. Ne govori engleski jezik, ali to za našu državu nije bitno. Olja nema sredstava ni da plati kablovsku televiziju. Noću Dule pokušava da uhvati bilo koju radio stanicu.
Ja sam pokušavao da preko nekog dronjavog radioaparata dohvatim neku stanicu, a čujem, ali sam čuo samo, uspevao da razaznam samo Srbija, samo Clinton, bombe. Izgleda da će ovog puta Sjedinjene države i NATO pakt ipak bombardovati Srbiju. Pred nama je odluka. Do sada smo žrtvovali sve što smo imali u životu, ne bi li dovršili projekat. Ako se sada vratimo, ko zna kad ćemo ponovo naći novac. Logika kaže sljedeće. Snežana, moja žena, je trudna. Ana, ćerka, ima 2,5 godine. Bombardovanje će biti verovatno precizno, ništa im se neće dogoditi osim psiholoških posljedica. Snežana, moji i njeni roditelji poručuju da završim posao, pa onda da se vratim. Da je situacija obrnuta, da sam ja žensko i da sam trudan i da imam malo dete, a da moj bračni drug ostane u inostranstvu tokom bombardovanja, ja tu osobu više ne bi ni pogledao. Dalje, u Beogradu su moji roditelji, sestra, prijatelji s kojima sam odrastao. Mesta na kojima sam poljubio neke devojke, imao prve tuče. Ja nisam samo ono što se vidi, već i sve pomenuto. Ukoliko sve to bude uništeno, onda i ja ne postojim, ma gde se nalazio. Dakle, vraćam se. Dule takođe. Ima nešto što je važnije i od Evanđelja. Pred naš povratak, Desmond, glavni mašinista u štampariji, koji je ujedno i sveštenik, poziva nas da prisustvujemo propovedi u njegovoj crkvi, gde će on svojoj pastvi predstaviti Miroslavljevo Evanđelje. In the beginning was the Word. And that is in the book of John. John chapter 1. The Bible says, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Amen. Dule i ja plačemo. Naša rođena crkva ogradila se od Miroslavljevog Evanđelja, a neki crnci na drugom kraju sveta, koji nisu sigurni u to šta je gore, a šta je dole u Miroslavljevom Evanđelju, opčinjeni su knjigom i blagosiljaju nas, našu zemlju, žele nam da se jednog dana vratimo i dovršimo projekat, aplaudiraju, pevaju. Jednog časa sveštenik Desmond reče da njihova država postoji 200, a ova knjiga je stara 800 godina. Svi oko nas plaču. Nikada nisam čuo nešto tako nadahnuto. Give as you give it unto the Lord, unto the Lord, unto the Lord. And Dula said unto me, he said he can remember that the scripture written in this book was, he says, in the beginning was the Word. Oh. He said, and the Word was with God, and the Word was God. And man, he did not have to say anything else. Because now this foreigner was talking my language. He was saying something that I understood. And man, when he said these words, I continued further on, I said, and the same was in the beginning with God. You know, this book touched me when Dula explained to me, and he said, this book is so important unto them, to their country. By the way, they are from Yugoslavia. We are going to pray later on. There is war on that side of the world. And I can remember the last time that we printed this book, there was also war. But God is faithful. I say, the God whom we serve, He is able to do far and above that which we can imagine or even think of. He is able to stop that war. Ladies and gentlemen, President of the United States. United States forces acting with our NATO allies have commenced airstrikes against Serbian military targets in the former Yugoslavia. I will address the nation more fully tonight on why this action is necessary. Moramo da sačekamo nekoliko dana zbog promjene rezervisanog datuma povratka. Konačno 30. marta napuštamo Južnu Afriku i slećemo u Budimpeštu. Na aerodromu srećemo Srboljuba Kojadinovića, našeg prijatelja koji je plovio svet jahtom Kli-Kli. Srba se uvek vraća u Srbiju kada je neka kriza, pa evo ga i sad. Kad smo krenuli, Brka nam je dao nešto, izvadio iz žepa šta je imao novca,
Meni je dao 200 maraka. Žena je došla u Budimpeštu, a me sačeka. Ja sam njoj dao 100 maraka, sebi zadržao 100 maraka, dala mi je kartu i ja sam se zaputio preko Pariza za San Francisco. Srba i ja ulazimo u minibus za Beograd i primećujemo da smo jedini muškarci u njemu. Moram da kažem da za mojih 56 godina nijedna odluka u mom životu nije bila toliko teška. Kada je minibus iz Budimpešte kretao za Beograd, ja sam teo da skočim, da se zubim, uhvatim za taj branik, da krenem. To je bila zaista jedna dramatična stvar, ali sam morao da izvagam. Snežana je više puta pokušala da me ubedi da ne dolazim. Govorila je da će me već na granici regrutovati. Nemam nikakvu želju da ratujem sa raketama, a što se tiče ljudi, do sada niko nije uspeo da me zaustavi, pa znam da kako god bude, bit ću ubrzo kod kuće. Na granici pitaju Srbu zašto se vraća u zemlju. On ima i francuski pasoš. Zato što sam Srbin, odgovorio je zapanjenim carinicima. Stižemo u Beograd i odlazim po suprugu Snežanu i ćerku Anju. Bez obzira na svu hrabrost ispoljenu u razgovorima preko telefona, vidim da su veoma uplašeni. Tek mojim dolaskom oni su se smirili. Javljam se Jovanu Angelusu, objašnjavam mu da sam se vratio u zemlju i da je veliko pitanje da li će Brkić uspeti da završi štampu pratećih knjiga. Razume celu situaciju i seća se moje primedbe u vezi rata. Sutradan sam otišao na koncert na Trgu Republike na kom smo toliko puta demonstrirali protiv Miloševića. Mete, targets, za koje tvrdim da su u stanju teškog noćnog pijanstva smislili Boško i Milenko Mihajlović, karikaturista naše krmače, a kasnije drugi preuzeli. Deljene su svuda. Pevale su se iste pesme kao i na demonstracijama, ali su pod bombama imale sasvim drugo značenje. Posle koncerta prošetao sam po Kališu. Nije bilo ni jednog slobodnog mesta na klupama, zidinama, pa čak ni na travnjaci. Škole i fakulteti nisu radili, a mladići i devojke su imali snažan zajednički doživljaj, pa je došlo do prave eksplozije ljubavi uz zvuke sirena. Moji drugovi su se brzo organizovali. Nabavili su gorivo, oružje i ostale ratne potrepštine. Činilo se da Konjarnik može biti osvojen jedino ako nam bace atomsku bombu. Ko tebe bombom, ti njega knjigom. Dule je ipak iz Budimpešte otputovao za Sjedinjene Države. Tamo je na više TV stanica predstavio faksimil Miroslavljevog jevanđelja. To su bili jedini trenuci u kojima su Srbi tokom bombardovanja na američkoj televiziji predstavljeni kao civilizovani ljudi. U toj situaciji Dule je odlučio da nijednom rečju ne pomene da je faksimil Miroslavljevog jevanđelja zabranjena knjiga u Srbiji. Da paradoks bude veći, Dule je baš u to vreme pregovarao sa predstavnicima Kongresne biblioteke u Vašingtonu o prodaji jednog primjerka faksimila. Problem je bio što je fototipsko izdanje bilo u duplom prstenu. Imalo je domaću zabranu i strane sankcije, koje su uključivale zabranu svakog poslovanja sa Srbima. U prevodu, ni jedna ni druga strana nije smela da ostavi nikakav pisani trag za svoju državu. No, knjiga je našla svoj put do specijalne kolekcije retkih knjiga najveće biblioteke na svetu. Evo nas kući. Kući, a dom je 15.000 km odavde. A meni je sad ovo kuća u Kaliforniji, Los Angelesu. Kod jednog prijatelja sam se smestio, montažera. Moj smeštaj je bio u Los Angelesu, a knjige sam uglavnom prodavao na istočnoj obali. Tako da se ja, kažem, 50.000 kilometara obišao po celoj Americi, uglavnom u skokovima sa istočne do zapadne obale. Od novca koje sam uspevao da pošaljem, to je bilo nekih 2-3 hiljade dolara, od kojih sam nešto poslao Veljku, nešto poslao Brki, a nešto moje ženi. Vojni i državni vrh su ubrzo doneli odluku da se odustane od dalje mobilizacije. Mrcvarenje je nastavljeno još neko vreme i onda je Milošević kapitulirao i proglasio pobedu. Naša vojska se vratila kući,
NATO je ušao na Kosovo, a Srbi većinom izašli odatle. Boško i ja se nalazimo. Nema novih pomeranja u situaciji oko Miroslavljevog jevanđelja. Odlučujemo da krenemo u promocije, pa šta bude. Prvo predstavljanje zabranjene knjige bilo je u Velikom Gradištu u restoranu Sveti Nikola našeg prijatelja Žike Antića. Prvi put smo na video bimu pokazali sva dokumenta i prisutni su ostali zalepljeni za stolice više od 2 sata. Par dana kasnije u mom stanu na Konjarniku zvoni telefon. Čovek sa druge strane žice predstavlja se kao Miloš Lončar, direktor diplomatsko-stambenog preduzeća. Kaže da ima nalog odozgo da se s nama dogovori o uslovima pod kojima bi fototipsko izdanje bilo legalizovano. Sat kasnije nalazimo se oči u oči na Dedinju. Lončar traži 50 primeraka u zamenu za dozvolu. Znam da bi Službeni list i moj kolega Dušan u ovoj situaciji pristali na sve moguće uslove da dobijemo dozvolu. Ali mi klađači živimo od toga što stvari vidimo drugačije. Nasmejao sam se i objasnio mu da smo prihvatili rizik, uložili sve što smo imali u životu i da je knjiga počela da se prodaje u celom svetu, čak i u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Svuda, osim u Srbiji. Preživeli smo i nama njihova dozvola više nije potrebna. Čak nam je i odgovarao status zabranjene knjige. Opet, tu su bili i naši prijatelji iz Službenog lista. Oni nisu mogli da učestvuju u eventualnoj podeli profita, a snosili su sav rizik zajedno s nama. Lončar je ugledao svetlo na kraju tunela. Dogovaramo se da država kupi 15 primeraka od nas, a mi još 15 da poklonimo. Sve te knjige biće podeljene institucijama kulture. Lončar traži i da napravim papir o svemu o čemu smo razgovarali i da ga naslovim na Milana Milutinovića, predsjednika Republike Srbije, koji je ujedno i predsjednik odbora za proslavu 8 vekova manastira Hilandara. Onda počinje odugovlačenje. Konačno, Lončar javlja da država nema para da kupi 15 primeraka. Službeni list insistira da se dogovorimo, makar mi poklonili svih 30 knjiga, i onako smo planirali da upravo taj broj poklonimo institucijama kulture. Saglašavam se uz jedan uslov. Tražim od Lončara da isporuka tih knjiga počne u roku od 1 godinu dana od dana dobijanja dozvole. Mala je šansa da Milošević izgubi predstojeće izbore, ali nikad se ne zna. Lončar i Milutinović izdaju nalog Ministarstvu kulture i posle skoro 5 godina konačno me tamo i zvanično primaju. Prilično su ljuti. Godinama im je zabranjivano da se dogovore s nama. Ministar kulture, Željko Simić, blamirao se zabranom promocije u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, a sada mu se naređuje da potpišu sporazum s nama. Za uzvrat, mi ćemo Ministarstvu kulture ustupiti 30 kompleta, a oni će ih dalje pokloniti institucijama od opšteg kulturnog značaja za Srbiju. U posljednjem trenutku, pred potpisivanje ugovora, Željko Simić iznosi novi zahtjev. Traži da se Ministarstvo kulture isporuči prvih 5 primeraka pre izbora 2000. godine. U dogovoru sa Službenim listom pristajemo i na to. Krajem 1999. Dule se vraća za Beograd, a ja pozajmljujem novac da ponovo po 5. put otputujem za Johannesburg kako bi završio štampu pratećih knjiga. Dule i ja se dopisujemo i obaveštava me da ministar Simić još uvijek nije potpisao sporazum. Odlučujemo da ih više ne jurimo, jer ovog puta stvarno ćemo završiti štampu svih materijala i nisu nam više potrebne ni vize, ni pasoši, ni luda država na grbači. Početkom 2000. godine Veljko je ponovo u Johannesburgu završavao one prateće knjige. Jednog dana javlja se Dule. Kaže da mu se javila sekretarica iz Ministarstva kulture i da je poručila da odnese knjigu na konferenciju za štampu koju će održati ministar Željko Simić. Zvoni telefon, ko je? Sekretarica ministra Željka Simića, novog ministra za kulturu. Muka nam je više od takvih poruka. Ja sam bio nešto na kraj srca i rekao sam sekretarici da me ne zanima i da ne mogu i da pada kiša.
Dule se javlja u ministarstvo i preko sekretarice poručuje Simiću da mu se ovaj lično javi. Ona se javila još jednom i kaže, gospodin Simić je rekao ako treba poslaće kola. Tog časa mi stiže e-mail od Radmila Mulića, vlasnika Male velike knjige iz Novog Sada. Piše da je u Londonu i da je u jednom danu na nekom skupu srpske emigracije dogovorio prodaju 6 kompleta. Traži da mu hitno pošaljem knjige. Što se mene tiče, niko iz ministarstva više me ne interesuje. Prodajemo ovih 6 knjiga, izašli smo iz onih dugova koji su nam bili omča oko vrata. Dule zove ponovo. Kaže, javio se ministar lično. Javlja se gospodin Simić i kaže, hajde da više ne pravimo cirkus od toga, ajde da stvar privedemo kraju, dođite da završimo tu celu priču. Ja se umeđu vremenu čujem sa Veljkom, kažem, ovi su se javljali, ja bi ipak otišao i da to jednom skinemo s vrata. Dogovaramo se da ipak ode na tu konferenciju za štampu i da na taj način fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja konačno uđe u legalne tokove. U krajnjoj liniji, to je knjiga o pomirenju i praštanju. Da mi sad svo to znanje i svo to iskustvo koje smo imali, i sad taj bol, saznanje o bolu koje ćemo proći dok smo radili taj projekat, da li bih to ponovo radio? Normalan čovjek to nikad ne bi uradio, ali ja nisam normalan čovjek. Posle dobijanja saglasnosti od Ministarstva kulture, čelnici Srpske akademije nauka i umetnosti odlučuju da organizuju promociju knjige, istu koja je par godina ranije zabranjena. Dule u Beogradu radi na organizaciji promocije, a ja u Johannesburgu rešavam pitanje preostalih dugova štampariji i knjigoveznici. Sve uz jednu neobičnu situaciju. Posle dobijanja dozvole, mogli bi mnogo jeftinije i bolje da nastavimo koričenje u Beogradu. Međutim, klišeji su i dalje u štampariji, a mi dugujemo gomilu novca. Jednog dana namrgođen ulazim u štampariju i kažem da mi zapakuju klišeje, da se ne izgube kao onaj jedan polutabak koji je negde nestao. Malo me čudno gledaju, ali kao hipnotisani rade ono što sam im rekao i iznose klišeje do kola. Kada je Veljko u martu 2000. godine sa ostatkom knjižarskih blokova otišao iz mog života, ja sam pokušao sebi da izmislim novi život. Ja sam sada u magazinima i mislim da ću provesti ceo svoj život u magazinima. Ali te 3,5 godine u potpunom haosu i transu i evanđelja neću ih nikad doživjeti ponovo i na neki vrlo čudan način sam ponosan na njih. 2 dana pre promocije u akademiji stižem u Beograd. Dočekuje me novi poziv za razgovor u policijskoj stanici. Ovoga puta kod inspektorke za privredni kriminal u ulici 29. novembra. Odlazim i ponovo ista njihova priča. Vi ste kriminalci, lopovi i tako dalje i ista moja priča o istorijatu Miroslavljevog jevanđelja, zabeleženim reakcijama svih koji su se nalazili u njegovoj blizini i pitanje ko je na šteti. Inspektorka traži, bez obzira na činjenicu da je knjiga sada legalizovana, da je dostavim pisani izveštaj na sledeće teme. Kako je snimljen original Miroslavljevog jevanđelja? Da li je neko podmićen u službenom listu i po kom osnovu dosije koristi prostorije na Pravnom fakultetu u Beogradu? Sastavio sam poduži izveštaj. U zaključku sam dodao da dosije nije nigde prekršio zakon, osim u jednom slučaju, što nije na vreme prijavio nenamensko trošenje sredstava namenjenih fototipskom izdanju Miroslavljevog jevanđelja od strane bivšeg ministra Nade Popović-Perišić i spreman je da za to odgovara. To pismo sam predao na prijavnicu i tražio sam da mi overe moju kopiju. Dan kasnije besno me zovu iz MUP-a i traže da ponovo dođem. Kažu da sam neviđeno bezobrazan, a u suštini boli ih što na osnovu onog mog zavedenog dopisa sada moraju da pokrenu istragu protiv bivšeg ministra Nade Popović-Perišić. Traže da napišem novu izjavu, tu, ispred njih, rukom. Sedam i pišem isto. Šta će, puštaju me. Usledila je posle toga jedna velika promocija u Akademiji nauka. To je bio, pamtim, 29. februar
bila je prestupna godina. Čak i velika svečana sala Akademije nauka je bila tesna da primi sve te zainteresovane ljude. Bio je pun čak gore i balkon. Posle prvih primjedbi sa govornice povodom neprimerenog ponašanja Ministarstva kulture u celom ovom slučaju, ministar Željko Simić ustaje i pognute glave napušta salu. Nijedna televizija nije prenela izveštaj sa ovog veličanstvenog skupa. Po završetku, Pile, Vesa, Branka, ja i Dule slikamo se sa fototipskim izdanjem. 5,5 godina posle slike u Narodnom muzeju sa originalom. I tu je bio kraj mog učešća u radu na fototipskom izdanju Miroslavljevog jevanđelja, jer je na moju veliku sreću Veljko nastavio dalje da se bavi time, a ja sam krenuo da se bavim nekim drugim stvarima, novim knjigama, pa čak i filmovima. Ono što zaista sa ove distance može čovjek da shvati da mi nismo dobrim delom znali što radimo i da smo dobrim delom verovatno bili vođeni nečim što je bilo mnogo jače nego što mi znamo. I čovjek može da to gleda kao da smo bili pijuni u nekoj mnogo većoj igri. S druge strane, mi smo bili pijuni koji su želi da igraju tu igru. I sa te strane, to je bila misija. Ministarstvo kulture Republike Srbije isporučeno je 5 primeraka fototipskog izdanja pre izbora 2000. godine. Ministar Željko Simić naručio ispisivanje 7 povelja o vlasništvu i to na sledeća imena. Slobodan Milošević, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Mirko Marjanović, predsjednik Vlade Republike Srbije. Milan Milutinović, predsjednik Republike Srbije. Dragan Tomić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije. Berlinsko-Brandenburška akademija umetnosti. Borislav Milačić, ministar finansija u Vladi Republike Srbije. Hadži Dragan Antić, zvani Struja, direktor politike AD. Novi sastavi Ministarstva kulture, ni 7 godina kasnije, nisu uspeli da utvrde kome je Željko Simić poklonio ili prodao navedene primerke. Jedino što znamo je da nisu stigli do onih kojima su bili namenjeni, a to su Manastir Hilandar, Srpska patrijaršija, Narodna biblioteka Srbije, Narodni muzej i Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Nakon hapšenja Slobodana Miloševića, MUP je pronašao jedan primerak fototipskog izdanja ispod njegovog kreveta, zajedno sa ordenom Jugoslavije, koji je ovaj zbog herojske pobede nad NATO paktom praktično sam sebi dodelio. Neposredno posle odvođena Miloševića, ja sam vodio kompletnu policijsku ekipu gde smo imali zadatak da izvršimo pretresanje kompletne vile, Mir i okolnih zgrada kao i dvorišta. Interesantno je da sam u jednom trenutku, negde u blizini kreveta ili ispod kreveta, uočio jedan primerak Miroslavljevog jevanđelja i ja sam pogledao, pošto sam znao o čemu se radi, pogledao sam i pročitao sam da je postojao tada neki ukaz, koliko se ja sada sećam. Naravno, nije postojao neki pravni razlog da se to oduzme i taj primerak Miroslavljevog jevanđelja, reprint, je ostao u posedu porodice Milošević. Taj primerak, broj 36, ostao je u posedu porodice Milošević. Prilikom pretresa stana Miloševićevog šefa carine, Mihalja Kertesa, pronađena je maketa koja je onomad zaplenjena na aerodromu. U stanu gospodina Mihalja Kertesa, operativci Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala pronašli su maketu Miroslavljevog jevanđelja, onu koju su carinici u ono vreme bili oduzeli, to može kao neki prekršaj i nismo uspeli da je vratimo. Posle toga ona je privremeno oduzeta i vraćena je pravim vlasnicima. Ni do danas nije utvrđeno gde su završila sredstva
koja su velike srpske firme decenijama odvajale za konzervaciju i fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja. Ne zna se ni šta bi sa onih 1.000.000 maraka iz budžeta Srbije koje su 1998. godine odobrene Ministarstvu kulture za njihovo fototipsko izdanje. Zna se samo da je od tog novca potrošeno 7.000 maraka za konzervaciju originala. Čekalo se 30 godina. Zbog čega je to tako bilo, ja stvarno ne znam, a Miroslavljevo jevanđelje je bilo mnogo kvalitetnije, mnogo bolje i mnogo lepše restaurirano da su uslovi bili bolji. Meni je veliko zadovoljstvo što sam ja taj Radomir Erić koji je radio na restauraciji Miroslavljevog jevanđelja. Ali najteže mi pada kad znam koliko mogu, a bio sam nemoćan. Što se tiče mene, za novac nisam se pitao. Oni su meni dali iz 2 puta 300 maraka. To je koštalo, ja sam otišao u italijansku ambasadu i oni su meni pitali šta radite, rekao restauraciju Miroslavljevog jevanđelja, ali vi bi dobili na licu mesta odmah 15.000 maraka. Da ste u Italiji. I da radite neku stvar takvu koja vredi, kao što vredi vaše Miroslavljevo jevanđelje. A ne iz 2 puta. 98. dobio sam 150 i 99. kad sam završio, dobio sam 150. A neko je tu skinuo kajmak. Celo leto 2000. godine proveo sam na Adi Ciganliji. Plivao sam po 5 sati dnevno. Tek posle 5 meseci povratio sam pređašnju fizičku kondiciju i vid. 5. oktobra 2000. godine promenjen je režim u Srbiji. A istog dana preselio sam se u kućicu na Banovom brdu između Ade i Hipodroma. Nemamo ni jedan domaći kanal na televiziji, ali imamo satelit i ja sam se potpuno posvetio francuskim konjskim trkama. Tu ne zavisim ni od kakvih ministara, krađa, tuđih bolovanja ili pijanstava. Svaka greška je moja i svaki uspeh moj. Mnogi se zgražavaju nad mojim načinom života, ali za mene su konjske trke čista filozofija. Svaki klađač koji je preživeo u našoj maloj kladionici je čovek koji ne pije, čovek koji savršeno kontroliše svoje strasti, ume da podnese poraz, ali i što je mnogo teže, ume da podnese jedan dugi niz dobitaka. Ali to je tema neke druge priče. Prateće knjige o istorijatu i inicijalima koje smo izdali i u mekom povezu kako bi ih približili široj čitalačkoj publici, nisu ušle u izbor knjiga koje je Ministarstvo kulture otkupilo za biblioteke. Odlukom tadašnjeg ministra kulture Željka Simića, sve knjige otkupljene su samo od jednog izdavača, Verzal Presa, izdavača njegovih odabranih dela. Posle mnogo godina, Sveti Sinod je konačno doneo svoj stav o događajima vezanim za fototipsko izdanje Miroslavljevog jevanđelja i pružio punu podršku realizaciji ovog serijala. Mi se nismo obogatili kao ni mnogi drugi koji su tokom 800 godina brinuli o Miroslavljevom jevanđelju. Polako, ali sigurno vraćamo dugove. Rad na Miroslavljevom jevanđelju oslobodio je najlepše strasti u nama, bitno nas promenio i obeležio ceo naš život. A ljudi koji su se ogrešili o Svetu knjigu, kao i bezbroj puta pre toga, izgubili su ono što su smatrali za najvrednije – vlast, imovinu, pa i života. Između ostalog, zahvaljujući fototipskom izdanju, Miroslavljevo jevanđelje je od podmetača za noge, kustoskinje niže rastom, postalo zaštitni znak Narodnog muzeja, a i srpske kulture u svetu. UNESCO ga je 2005. godine uvrstio u svoj registar Pamćenje sveta među 120 najvrednijih pokretnih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija. Posle demokratskih promjena, odnos države prema Miroslavljevom jevanđelju nije se bitno promenio. Prilikom proslave Dana Evropske kulturne baštine 2007. godine, Ministarstvo kulture i Narodna biblioteka Srbije pompezno su najavili izlaganje Miroslavljevog jevanđelja u hramu Svetog Save. Narodna biblioteka Srbije je uz puno pompe najavila predstavljanje originala Miroslavljevog jevanđelja u hramu Svetog Save. Taj cirkus je bio tako koncipiran da stoje naoružani stražari pored nekakve nakazne
imitacije klima komore u kojoj se nalazilo naše izdanje, naš reprint. Više od 300.000 ljudi tokom 3 dana i noći satima je čekalo u redu da vidi original, a videli su našu, nekada zabranjenu knjigu. Meni i dan danas nije jasno kako tim ljudima nije bilo neprijatno da gledaju one 100.000 ljudi, a nekakvi zgužvani klinci su dolazili autobusima, ekskurzije su dolazile, ljudi su tamo klečali, ostavljali novac na toj kameri, a niko nije objašnjavao šta ti ljudi u stvari vide. Niko se srpskoj i evropskoj javnosti nije izvinio zbog ove prevare. Ponovo se na primjeru odnosa države prema Miroslavljevom jevanđelju pokazao odnos države prema narodu. I dalje imamo telefone sa dvojnicima, i dalje imamo dvojnike, to jest zaštićene podstanare u tuđim kućama, pa podmetanje dvojnika, to jest fototipskog izdanja umjesto originala i svesna obmana 300.000 ljudi, za koju niko ne odgovara, samo pokazuje da nas, obične ljude, ljudi na vlasti i dalje tretiraju kao svoje vlasništvo. Miroslavljevo jevanđelje danas se čuva u klima komori u posebno obezbeđenoj prostoriji Narodnog muzeja. Njegove kopije danas isijavaju svoje poruke u manastiru Hilandar, Rača u kraj Drine, Ostrog, Savina, Miroslavljevoj zadužbini u Bijelom polju i danas ovde u hramu Svetog Save na Vračaru povodom Dana evropske baštine. Takođe, nalaze se u srpskim crkvama širom sveta. Nalaze se i u specijalnim kolekcijama najvećih biblioteka. Kongresne biblioteke u Vašingtonu, britanske biblioteke, biblioteke UNESCO, u bibliotekama univerziteta Oxford, Princeton, Harvard, Yale, Dumbarton Oaks i drugim. Radeći na ovom serijalu, tragali smo za misijom ove knjige. Misija Miroslavljevog jevanđelja nije da bude zarobljeno u klima komori Narodnog muzeja u Beogradu i da tek u retkim prilikama bude dostupno oku javnosti. Sigurni smo i u to da će ova knjiga, kao i svi putnici, ponovo putovati. Ako ne dalje, onda bar 800 metara od Narodnog muzeja do Skupštine Srbije. Tamo će nad ovom knjigom budući predsjednici, a možda i kraljevi Srbije, polagati svoje zakletve. Ustavi su, kao što vidimo, prolazna i promenljiva kategorija. Ova knjiga je večna. Nastala je mnogo pre nas i trajeće dugo posle nas. Nova putovanja Miroslavljevog jevanđelja biće znak da počinje da se ruši kineski zid egoizma koji su između sebe i nas, običnih ljudi, podigli srpski vladari. Miroslavljevo jevanđelje, poput mača u kamenu, čeka viteza koji će razumeti njegovu misiju. Mi smo bili samo njegovi vojnici.